Yang jam tu dekat ke bar pau mo. Kan dekat ke bar pau ke benrap ke ai ke bangina syu ong mentan. Na ke badon ki diki kentin. Namar kata ublei ulale bah. Ya kita kinong bat khun. Bat kita ki beriu kila nang roi. Bat kila nang krau bor di si kat dei. Apai biang sya ublei yang panik dekat ke bar pau. Hmm. Ya ai ke ba ki kentai Hebrew ki penan burom ya ublei. Bandri ya kajing im jong ki khun Israel. Menta na lor ba ublei la pelaj im yeki dak tu kajing start bikin jubab chu paru. Menta pat ki yo mat ya kajing le bah kajing ublei ha kajing im jong ki. Ya kini arngut ni i ka benta kajing ublei kaya i beteng deh kajing le bah. Ka Rồi. babut hadin jong katu ka benta ka ba ar pat dia jong ni ka dekat ka bar kau kaya tu bajengi. Ba kajing temu kajing paru bat kajing temu kajing ublei. Kaya jengai kuma jengai kami ni nakasat ni ani ka jengai ka kendo nakabading. Aduk kata kaya Hmm. phir. Na kata kadaw uparu ukwa ban pendunai ka jingbun juki kun cirang hakri Egypt. Dari ong hang ni lapanan kam. Baki ni ki Israel lapanan kam ni di kintin kibriu. Ki la nangroy. Kaba ar pat de. Kila nang krau bor di sikat de. Ka jing krau bor ni ka benrap biang sesisin haki bei pat di ki kintin. Kaba kedau bet ya ka jing nang bun jong ki kun shenram. Dia ka long mar kongpong ni, ka jing temu ka jing paro kum ubriu, utemu da kum wei, na mar ka kersoi na ka jing bisni ka jing u ka jing pihoin ka jing u. Henry ublei pa de watku wan penroi ki, ikan mau na du ka long ye long sam jum Abraham, ha ka jing bam dan jing kermen syu ban yo nong wi pateng. Henry menta pa de ki roi kat ni. Hei ka ba ublei temu, anam dan ka baru briu ka wala ban pendam ya kata. Dia kata ngi ih ka dekat khot ka ba arpau. Tapi dan ye ban berap tu. Tại cái khất cái bảo art phô cái long cùng umau siang ubah he ha ubah thu ya khana te ba ki jing thu cái dòng ubriu cái jing thu cái dòng pharo ki pulom len ai ba ro cái yeng rasong be cái mon cái dòng ble na mar ba ki ni ki briu ki balong ki khun Israel kila nang roi om tam ki nang roi kila nang krau bordi sikat dei kabumun kinang ha kinang san kinang he kinang krau ka bor ka jongki nang kharu kinang he kinang san ru kinang shat kinang klan bat kani ka buram ka pau ya ka san dur blai kalong halor ya ka san perkhat ka jong brio Nang tu ngi jam di dekat ke Barfuway, bat ngi sekiran kat tu kat ni, ke di dekat Barfuway kan nom da jerong So ki dekat ki kintin ki badan hang dekat ke Barfuway di ongkum ni. Di namar ba kita ki nong bat khun ki la shatting ya ublei, ki Hebrew ki la yanang roy. So ka dekat hi bat kini ki kintin, ki long ki balingkot nai ki syai bahaya ni. Henry ke bagi kelampak dia keren akan dikatup ke bagi day begini ginong berkakun ke day ke kerteng ia ke bala pendat bat kini ki kentai. Lapanan kam dah ke kerteng Hebrew om dah ke kerteng Israel. Ini kelampak dia keren dia kata kebentam deh. Kajing penan kam ia ke kertin Hebrew nim day ban pelat. Bahaka kitab Genesis tak kita ki benta ki bagi day baru Abraham. Ditang yau Abraham hi balapanan kam ia ke kerteng u Hebrew. Kada hakil dong ki bakam syadin. Ka bagi keren baik tik tang ia kalong ying long sem ka jung Jacob bat ki pateng ki bami nak sengkai jung u. Idai ikut Israel lani nak ying jong u Israel. Te ka jing penan kam hang ni ia ka kentin Hebrew kum ka kerteng ni baong baki Hebrew ki lai ia nang roi
ka benrap bat kaya bersyam bat ke jingkular ke jong ublay yau Abraham bana usumbai uban mi na kasengkai jong u ken nang roi kat ke jingbun jeki keluar jok sai bedeng dan ikat ke sembo siap ki badan harut jongka duriau pada pi pusan bahana kata ke benta ke ni ke jing ong hang ni ba ka jing le ke jong ublay ha ka jing trilem bat kini ki kentai kinang nyarak pun kakun ka kentiu buram yo ublay bat ka pendak ru ya ka jing kular ke jong ublay kat hadu ba nyo bat ong hang ni ba ki Hebrew kila ya nang roy te ki roy hadu kan no ya kata ni mla bantip ti kai long ibenta ibang yu i ke dekat kabar kuwi te fidan i ban ong Mas tunat pa fiyon pan kan mau kata ka benta ba. Ya gani ka jingbu e kan tin Hebrew ka penia day ba ka ka belajar yo Abraham u Hebrew. Te ka ka bang mut pan ong kalong tangkan ni. Ka por yung Abraham ni puli kitab Genesis kalau mau play kular pan. Mana ka sengkai yung ugin roy ka usiap ka duria wat ki klur ka se peneng gipan. Ikhun ki ksiu ki jong. Mentahang ni nge keren hakat kitab Exodus. Ya ka jing roy ki jong ikhun Israel di Egypt. Kabala roy hado bakala pen takli ya kita ginong sensya. Tika Yakob Yakub mahatik ya ka ega boleh ong yo Abraham. Menta kini ki khun sir jong Abraham. Ki belong ki Israel. Ki belong ki Hebrew har Egypt. Ki roy syakat. Kat kita ki kat tau siap aduriau. Kat ki klura set neng aduk wala pen king general. Yo paru wa di ginong sensya baro. to ge jam sto ka dekat ke bekat du jong kan ni kan nong ke bedeng kong kan ni ka dekat ke bar puar